Ñawpaq p'unchaykunapi ari imanatachus nin wawamanta pacha paykuna takirqanku uyarikurqanku ñuqapis wawamanta pacha tata Diospaq kamachinpi conferenciaspi kayniypi haqayniypi ñawpatapuniqa anchapuni karqa imaynatataq kayta nisun pisimanta pisi iglesias qallarirqa iglesia ukumanta qallarispa hermanos libres ukupi kunanqa localta ruakusunchik chaypi uqchakunanchikpaq ajinallamanta qallarik kunanqa mink'arisunchik hermanosta maykunaspitaq kanku kaypi haqaypi chaymanta charqayku Pampas de la Quesana provincia Linares ashkapuni chaypi kinsapachaq waranqa hina mana kinsapachaq hina kanku nin chaypi noqaykuqa ishkay chunkita hinacha kashayku Poqolilapi, Chaquebaños, kay carnaval p'unchaykunata kaq uqcharikuy Villa Carmen, Cochas, Esmeralda, chaymanta mana yuyarqanichu Kirincha, ashka hermanos, waranqa, tata Diosta yupaycharispa, kaypi haqaypi, qhipanpi Betanzos, pitaq mayuyarikunchu Betanzos, chaypi karqa conferencia 5,000 hermanos nispa niwan wawqinchik don Julio Yampa yuyani ajina kasqanta mayu cantopi hallp'a junt'ita hermanos tukuyniypi ashka qhipanpi bautistakuna ukhupi junta circuito Calacala, Realenga, Kinsawaranqa, Phishqawaranqa hina Unión Cristiana ukhupi tantakuykunaqa ashka chaparichay kayniypi haqayniypi imarayku mana yuyarikusunmanchu Montero hatun tantakuy pusaq kaq hatun tantakuyman llayarqani kunankamaqa may k'añachus kunan chay hermanokuna kunan ajinachu kashan aswan ashkachu kashan chayri aswan pisiyaykushanchu wakinqa niwanku kay hinata ishkay chunkita hinallaña kashayku kashankuraq wakinpiqa pichqita suqtita imataq kashan aswan willananchiktaqa aswan urayqa pushanchik imaraykuchus mana tata Diospaq siminisqanta willarashanchikchu mana tata Diospaq siminisqanta kayniypi haqayniypi sut'inchayta atishanchikchu ichapis chanta ajina iglesianchikkunapi kashan chayta nispa kunanqa tata Diospaq siminisqanta ñawirikusunchik Marcos qelqaypi uqninkaq t'aqapi chunka suqtayuq chiqllayninpi Evangelio de Marcos capítulo 1 versos 16 chaypi ñawirikusunchik kay hinata chaypacha Jesusqa Galilea qucha cantopi rishaspa rikurqa Simonta wawqin Andrestawan paykunaqa quchaman ch'ipata wiqch'uykusharqanku chawllata hap'inankupaq imaraykuchus chawlliris karqanku versos 17 Jesustaq paykunaman nirqa qhipayta hamuychik ñuqataq runa hap'ik chawllirista ruwasqaykichik nispa hinataq chay kikinpi chawlla ch'ipa hap'inankuta saqirpayaspa Jesuswan rirqanku tumpamantawan chaymanta karuncharispa Jesus rikullarqataq Zebedeo churisninta bote ukhupi kasharqanku Santiago wawqin Juan ima paykunatataq challwa hap'inasninta ch'ipasninta t'irisharqanku rikuytawanta Jesus paykunata waqyallarqataq paykunataq tatanku Zebedeota yanapaqkunatawan botepi saqirpaspa Jesuspa qhipanta rirqanku kay Galilea qucha cantupi Galilea quchaqa manchay chawlla hunt'achakaman karqa chay p'unchaykunapiqa chawlla hap'iqkunata señorninchik waqyarqa wawqintinta pikunata kaypi ñawpaqta qawarinchik Simón wawqin Andrestawan chaymanta Simón Pedro señorninchik Jesucristo waq sutita churarqa Cefas nispa niyta munan Rumi ajina kaqtanqa aswan qhipitaman Zebedeo churisnin karqanku Santiago wawqin Juan tawa chawllirikuna señorninchik Jesucristota uyarirqanku pay nirqa ñuqa runa
imanatanin noqa runa hap'ij chalwirista ruwasqaykichik. Kunan p'unchaykunapi mana kanchu kay waynuchukuna hina wawqintin runa hap'ij evangeliota willaq kayniypi haqayniypi mana kanchu. Y ichapis lluqsinanchik tiyan Jesuswan kuska paywaq yawanchik evangeliota willaraqkuna kananchikta, qhatikunanchikta. Mana willaraqkuna kaqtin imaynata Tata Diosman kutirimpunqanku. Kay qhipa p'unchaykunapi aswan llakiy tiyan, phutiy tiyan, qhari warmi kawsay ukhupi wawakunawan asphiñanaku tukuy laya. Y paykuna munashanku Tata Diospaq siminisqanmanta yachayta, kutirikuyta, chiqamanta kawsayta tarinankupaq almankupi, kusiyninkupi wiñay kawsayta. Mana kaqtin, mana lluqsiqtinchik, mana evangeliota willaraqtinchik, imaynata kutiripunqanku. Kusikuyniyuqmin pikunaq chakin thashkin evangeliota willaraspa. Mana yachanichu chay chika ishkay waranqa, 15 waranqa, pishqa waranqa, pikunataq willariq, pastores, misioneros. Mana, nuqanchik ukhullapi paykuna Tata Diosta taripani, Tata Diospaq k'anchaynin kawsayniyman k'anchaykamuspa hinan nichu qampis kutirikuwaq, nichu qanwanpis rikusunman iglesiaman, ajinallata paykuna ukhulla pusanakuq kanku. Chaymanta niyapis waynuchitun ña chunka qanchisniyuq, chunka pusaqniyuq watayuq ña kani, hermanos kashanku chaypi takishankunin hakurina, hakurina. Y chaypi hermanos, hermanas, ari hamuychik wawasni, jóvenes kashankichik, yakuman rirquychik, llantata, ninata enqaysichik, kayta cocinapi waykuy sikuspa. Takirin, palabrata uyarikuspa, riykunalla kaqni imawan. Pero maypi puñukusun, ya, olvídate, unos 2 frazadas, ya, kaypisito, mochilita, nada más. Mikunitaqa kallaq, chakipi, ¿sí o no? Hinachu manachu. Pero kunan tukuy ima tiyan, auto, micro, trufi, rinapaq, Tata Diospaq siminisqanta willaranapaq, kayniypi, haqayniypi, tiyan kay equipos, mana pi puririq kanchu. Imaraykuchus mana tukuy sonqochu Señor ninchik Jesucristota qhatikunchik, noqallanchikpi yuyanchik. Ashka runa sayk'usqa Señor ninchik Jesucristoqa nirqa hamuychik noqaman tukuy sayk'usqa, tukuy llasaq'apiyuqkuna noqataq samarichasqaykichik, sonqo tiyaykuyta qusqaykichik, creyaychik Dios tatapi, creyallaychiktaq churin Jesucristopi. Chaylla evangelio willarayqa qhipanpi kawsayninchikwan willarananchik tiyan, imaynatacha parlashanchik, imaynatacha purikushanchik, runaqa chayta qawan, parlasqanchikta, ruwasqanchikta. Hermanos sutillayuq kunanqa kaspa hinashanchik. Mana kanchu Tata Diosta manchachikuy, mana kanchu qonqor chakimanta Tata Diosmanta mañarikuy. Ancha t'ukuni, kay Tata Diosta manchachikuy Perú suyupi kanraq. Takinku, cultuta qallarinapaq, servicio ninchik wakinpiqa, chaypi qallarinapaq takinku, takiytawanqa, kunanqa Tata Diosmanta mañarikusunchik hermanosni. Pastor pichus takichishan, qonquriykukuspa Tata Diosmanta mañarikun. Y tukuy hermanos chaypi qonqurikunku, tukuysito. Hermanos, Perú suyumanta, Tata Diosta manchachikunkuraq. Kutipi kallarqanitaq ñawpaqpi. Hermanos, nimasharqanku, ari tinkurqanchis Radio Vida, wata hunt'ayninpi. Ishkay kutitachina hamuni Radio Vida, Cusco llaqtapi, Coliseopi, manchay sumaq k'acha, haqay suyupi, Tata Diosta manchachikuy kanraq. Niwarqayku, bueno, pastores, devocionalta ruwasunchik kaypi. Devocionalta ruwasunchik. Tukuy, 5 de la mañana, hasta 5:30. Takinku.
con órgano, taquispa, sumaqta. Kunanqa q'umaykukusunchik Tata Diosman, qunquriykukunku, tukuysitunku. Y iglesiapi chay ñawpaqpi alto patapi karqayku, mana sumaq ch'uanchasqaraqchu karqa cementowan vaciarpasqalla. Ichiri, altura, tunari wasahina, llama, alpaca, picuña, purin chaypi. En mes de junio, hasay mit'api, chullunkarishan, qunquriykukunin nuqapis. Pero el peruano, me gustan hermanos del Perú. Dios yayallay, kamaqnillay, pimanko mikusqayku, pitaq iyaw niwasqayku, qollana Jesús, pero ora y ora. Ora. Tata Dios manta mañaco. Ni 10 minutos. 15 minutos. 20 minutos. Javarine maquisitonca hinallapuni. Nuja caniaps. Hinataña hinashani. ¿Ima horas jamás oran? 7:30. 8 menos cuarto. Tata Dios está más canco. En oración y ayuno. Mana chayta ruanchikchu, hermanos ni. Mana Tata Dios man como igukuyta yachanchikchu. Mañakuaychik nojata josqaykichik. Wajyaychik uyarisonqachiktaj. Pichus mask'ajqa tarin. Challwiris. Paykunata nerqa. Runa hap'ij chawllasta ruwasqaykichik, riychik. Paykuna evangeliota willararqanku kayniypi haqayniypi. Comunidadninchikman, ayllunchikman chayamurqa kay evangelio. Hap'ikurqanchik, tukuysonqa chimpakurqanchik. Pero kunan ima pasan. Iglesianchikkuna chiriaykun. Sapa watunakuypi, mana kayqa hinachu, kayqa hina, t'aqanakuykuna, qhawaranakuykuna. Imaynatacha fariseokuna qhawararqanku hinata. Mana kayqa chay mana allin puriniyuqkunawan, tasa cobraqkunawan mikhun uqyan. Mana paymantaqa t'aqakuna, huchasapaswan purishan. Iglesianchikqa kunanqa santukunaq, mana ima hucha ruwaqkunaq qhawaranan. Mana kanchu hampuy imaq urmanki, mana mask'animuq kanchu. Astawan qhipaman ñawirijtinchik Lucas qillqaypi maypachachus Lucaspi nin Señor nincha Jesucristo cruzpi chakatasqa wañurqaña. Ari kawsarimporqaña. Tata Dios rikuchikorqa kinsakutiraykuña. Kinsakutiraykuña. Chaymanta paykuna challwiris chawlla hap'inankuman kutipusqanku. Kay discípulos pikuna waqyarqanku chaykuna. Pedro nirqan chawlla hap'is rishani. Haku rina? Qanchis risqanku chawlla hap'is. Y chaypi llank'asqanku tukuy tuta. Y Jesús chaypi rikurin. Ni pi watuyta munarqachu sut'yayta chapullataña. Ninitata hap'ichisqa chaypi challwitata chayacharqa t'antitatawan. Mikhunaykichis kanchu imallapa? Mana kanchu. Tukuy tuta chawllata hap'iyku pero ni uqta hap'iykuchu. Pedro chaypi challwiri karishan. Manchachikun Jesusman palapayayta. Jesús paypunichu. Ari pay. Manchaywan mana chimpaykuyta atinchu. Y uqnin nin mana kanchu ni hap'iykuchu. Pero astawan ukhuman yaykuri. Astawan ukhuman barkuykita apaykuri. Chuqaykuy chayman chay chawlla hap'inaykita. Y uqnin nin mana yuyarqunichu mayaqanchus.
Señor, tukuytuta kaypi llank'ayku. Kay urastaqa chawllaqa manlluq simunñachu. Qanchu yachachiwasaq chay noqaykuchu yachachisaq. Pero claro, paykuna yachanku ima horastachu lluqsimun, ima horastachu hap'ina sut'iyaytaña y mana hap'iykuchu. Pero chaywanpis nisqaykirayku, ya, yaykusaq. Kanuytawan ukhama chawllata chuqayku. Kasusqayki. Aysamun challwa hunt'ita. Challwa hunt'ita. Yanapawaychik uqkunani mana llik'ikurqachu chay chawlla hap'ina. Y chayta rikuytawan Pedro q'alalla kasharqa nin. Qhatakunaman mantowan mint'uykurpakuytawan yakuman wikch'uykurpakun. Huchasapa kani Jesús. Mana chaypa hinachu kani. Ashka saqipunchik kay challwiri kayta kunan kayta tapuriyta musyayki. Imaraykuta Jesús chawllirikunata waqyarqa. Runa hap'iqta ruwasqaykichik nispa. Mayqillanpis chawlla hap'iyachanchikchu. Con anzuelo, con la red. Radiopi kashaspa rirqayku Chapareman. Challwata hap'imusunchis ari, no sé chaypis karqanchik Gaby. Riykunku challaman, nuqapish chaykama risikuni. Wawas ima anzuelitos ch'aqwaraspa, rumish chuqaraspa, kanchaspa. Imata chay challwaqa pakaykakamun Jinititanta hap'ikusqanku. Paykuna yayninkuqa karqa ishkay kinsata hap'iykan karpayay chaypi. Qhawarini ni kaywanqa mikusunchu niyapis las 12ña yarqay. Mana yanichu piwanchus. Haku ripuna chay bendikushin ñampatapi haku mikuykamsharkay. Lluqsinpuyku jinititawan chamunku la una. No hay nada. Gracias al Señor. Mikuykurqaykuña nuqaykuqa. Es que chawlliri kanapaqqa nin kanatiyan pacienciayuq. Hora, ishkay hora, suyana hap'inqachus mikhunqachus anzulayan kaqtin. Tumpitata aysarimun. Ya, aysarin. Pero 15 hora tawa hora. Ashka pacienciayuq kanatiyan hap'inapaqqa mana hinallachu. Y pichkunachus kayta ñawiriqkunaqa ninku. Chanta challwirikunata Señor waqyarqa runa chawllirita hap'inankupaq. Kanan tiyan ashka paciencia. Suyakuna. Pero mana chay paciencia kapuanchikchu hermanos ni iglesianchikpi. Chanta mana tarinchikchu. Chanta rirapushanku. Rillasunpuni. Qhipanpi. Pacienciayuq kaspa, pacienciawan, aswan, ashkata hap'irqanku. Chanta qhipanpi, paykunalla tukuytuta llank'arqanku. Mana Jesús paykunawanchu karqa. Yachasqa kanku ima rustachu hap'inankuta, ima rustachu challwa lluqsimun, kantumanta chaypi suyakushanku, mana hap'iykuchu. Kunan kanchu yachachiwasaqku. Unay llank'ayku kaypi. Makanchu challu kay rustaqa rirapunkuña. Bueno, nisqaykirayku Señor, chuqaykullasaq, yaykullasaq. Kasukuyta yachana tiyan Tata Diospa kamachiyninta, sichus munanchik. Almas, Tata Diosman kutirikunankota chayqa. Mana kay paciencianchik kanchu. Kutirispa, runaqa ashka huchapi sayk'usqa, mana qolqi kanchu, ni imapi ganakuyta atinchu, kayuqpi, haqayuqpi, mana kawsay kanchu, mana kawsayta uqarinchikchu, llank'aylla, mana atikunchu. Chay hawa tiyan phiñanaku, qhipanpi ashka imas tiyan, y payta mana yanaparinchikchu, yanaparina, waturikuna, mana watukurinchikchu. Imaraykuchus nuqanchik, ya pero hermano chay hamunqalla.
Rogakamusunchi mata paymantaña kikin fariseos kanchej. Yuashani don Francisco Chuca, don Alejandro Condori, iglesia ipi. Umayjan iglesia llapipsnin, ay chay hermanito ñaypaq domingo mahamunchu kunan nillat hamunchu. Rerqusaq watukuq. Arika uq mana hamullantaqchu. Paykunaqa riq kanku imaqtaq mana hamunkichu hermanoy. Imataq pasan. Hamukuy hermano. Mana kanchu chay waturikuqkuna. Mana kanchu. Chaymanta apóstol Pedro manchariwan lluqsamurqa mikhuyta chay challwa hapisqankumanta niapis kankankuña. Pedro chaypi mikhuykushan. Señor nincha Jesucristo Pedrota nerqa. Munakuwankichu? Ari señor, munakuyki. Yarqawan tukuytuta mana mikhusqa q'alalla yakuman wich'uykukun chiriwancha karkatishan. Manchay mikhuykushan payqa. Jesús tapun. Pedro, Simón Pedro. Munakuwankichu? Ari señor, munakuyki. Uqtawan tapuyantaq. Simón Pedro. Munakuwankipunichu? Ari señor, munakuyki. Kimsa kutirayku tapun. Simón Pedro. Munakuwankipunichu? Pimin negarqa Jesusta? Pedro. Manaraq gallo waqashaqtin kimsa kutita negawanki. Y pay nerqa wañuykamapis qanwan risaq. Y rirqa paywan kusqa. Olivos orqopi paywan kusqa karqa hapiktinku apanku Pilato ñapaqayman y chaypi q'uñikuspa chaypi pay qhawasharqa chaymanta Jesusta. Pero mayaykuykurachu. Uq warmi hamun uq sipas. Qampis Galileo kanki Jesuswan purirqanki. Mana riqsinichu chay runata pichus. Uq hamullantaq mana riqsinichu. Kimsa kaqpi nin mana riqsinichu gallo waqan. Y Jesús yuyani qhawarimusqanta punkumanta maypichus kasharqa Pedrota. Y Pedro qhawarillantaq. Llakiywan pakakamunchus imananchus Pedro. Nerqaykichari. Y yuyani chayta yuyarikusqanta munakuwankipunichu. Mikhunanta saqirpan nin qan yachanki Señor munakuykichus manachus. Achay faltawanchej. Nuqanchikta mana q'umuykukuy mana manchachikuy kanchu. Y nerqa corderitos niyta michipuway. Corderitos niyta michipuway. Y Pedro chaymantapacha iglesiata watukuyta hermanosta watukuyta qallarirqa. Señor nincha Jesucristo uq comparana cuentota nerqa. Michejqa campopi estanciapi michisharqa. Uq ovejitan chinkasqa. Hisq'unchunqa hisq'uniyuqta corralpi wisq'aykuytawan wayq'uta lomata pasasqa tutata p'unchayta chinkasqa ovejitanta mask'amunanpaq. Oveja michiyachankichu. Chinkas hina kanqacha qaya rikurimunqacha nispa suyakunkichu. Chinkan oveja y maypitaq kanman nichu tropaykiman hamun oveja y chinkachini. Yachani ovejata chinkachiyta. Michiyta yachani. Abuelay. Linterna. No, antes no había linterna. Imataq karqa? Vidriomanta ruwasqita farolcito. Chay ukumantaq michirituta churaykuna kaq kerosencitowan chaysito aysarisqa lomakinraypi puriykushan. Picha ovejata chinkachikun chay puriykushan. Ari pay maskasharqa paycha maskashan. Tuta kachun, qhasa kachun, mayu chimpana kachun michejqa ovejitanta maskan. Mani, ne chamunqachu hina kachun. Ya. Kutimunqachu pay? Kutimunqachu? Ma kutimunqachu chinkasqa mask'amunayki tiyan. Iglesia,
Mas k'amunanchik tiyan kan noqa. Mayqin hermano karunchasqa mas k'amunanchik tiyan ma kutimunqachu chay ovejita. Pero pastor richuma. Pero anciano richuma. Maypichus tiyan ni yachankuchu maypichus tiyasqantapis. Ancha tiyan qonqarpay saqirpay. Todos santos manchimu mana kayta ruwash. Payqa chayta ruwaq, kay hinata ruwaq. Wañuchunpis. No. Chaymanta cuentata kunanchik kashan. Pedrota hina nirqa ovejitas nita michipuway. Sapa puraqmanta yanapanakuspa pusarinakuspa iglesianchikta mirachinanchik tiyan. Chayta nispa. Pastorchu miran o chay ovejachu. No sé, kay pastorniku 15 wataña ni ujalmata gananchu. Waqtacha cambiasaqku nishayku. Pastorqa mana uñachanchu michillan. Oveja uñachanqa. Ichapas mana allintachu qaran, mana yakuta uhyachinchu, mana uñachanqachu. Pero chaywanpis noqanchik pusamunanchik tiyan almata tata Diospaq ñawpaqinman. Y noqanchik michinanchik tiyan watukunanchik tiyan paywan kuska. Llakiypi waqaypi. Graciasta quni tata Diosman. Mayqin hermanokuna ajinata yachachiwarqanku. Chanta kunankama tata Diospaq siminisqanta yachachispa. Kallpachaspa, kaynihpi, hakaynihpi purishani. Gracias kachun tata Diosman. Mayk awatañataq iglesiayki, mayk awatañataq aniversariunta juntashanki. Ratusqa envidiakunapaq hinachina. Ashkata mink'awanku, imarayku wata junt'ayninpi campañata ruwanku. Ishkay chunka watataña iglesiata juntashayku, evangeliota willarayta munayku, ishkay chunka wata junta, qepan semana, otra iglesia, otro aniversario, sapa semana tortata mikhuno. Wakinpi khuchikanka, paquchakanka, wakawasipi, Perú suyupi, ari. Mikuna. Purimuna kaq wasimanta wasikunanqa, iglesia llapiña munaspa hamuchun, mamapas hamuchunchu. Noqanchik lluqsinanchik tiyan, pusarimunanchik tiyan, noqanchikwan kuska ucharikunankupaq runa masis ninchik. Karupi kashanku tata Diosmanta, hermanos ninchik. Paykunata aysarimunanchik tiyan, mana saqirpanachu, mana qonqarpayanachu. Kusikuni, kay wakichiypi noqaykuwan kasqaykimanta. Iglesias ninchik mana allinchu kashan. Noqanchik kutirinanchik tiyan. Noqanchik mask'amunanchik tiyan. Noqanchik qhawarisunchayqa paykuna kutirimunqanku. Y waqkunapis kawsayninchikwan, munakuyninchikwan k'achamanta, puraqmanta pusarinakunanchik tiyan. Mana chayqa mana yachanichu. Ashka iglesias wisq'asqas rikurishan. Mana kanñachu. Ñawpa tatakuna riykapunku, qhipa wiñakunaqa manaña. Wakin iglesiakuna ishkay chunka wata, 15 chunka wata, pishqa chunka wata, bodas de oro. Gracias al Señor. Qayna wata chayarqani, uq iglesiaman, mana nisaqchu mayqin iglesiachus. Qanchis chunka uqniyuq wata, 71 años de vida la iglesia. Y tapurikuni. Si yo tengo 71 años. Yo cumplo 27 de agosto y la iglesia cumple 1 de septiembre. 15 semanas llevan kurajninkani chay iglesia manta. 71 años. Y tapurini chay, pero maya hermanos, ajin uchiquitalla. Makankuchu aynakun, pero imat pasan. Imat kashan, imarayku hina. Chayta nispa, Pastor Isidro Copa, Pastor Isidro Copa, paychayamun,
Por imatata roshengichi, imatka iglesia hina. 70 años junta kashanan. Gracias, hermano Isidro, pastor Isidro Copa. Paineon gainat. Cancuna, tukuy Jori kausaypi kausarikunkichik campañaspe conferenciaspi chay chica hermanos. Kunan no kaygoqa manaña chayman chayay atiykuchu. Ustedes han vivido la época dorada, la época de oro. Tantos hermanos, tantos grupos. Ahora nosotros ya no hacemos nada. Doy gracias al Señor. Sí, era verdad. Chakisitu pinergaykichina, guaycuysikuspa. Ahora pit yakuta isaysikam conchata enjaysi con jóvenes manta. Chari, llanta apam, yaku ya, platos maillano, poncho, uñupi, perikuspa, jóvenes. Sepas kunan kuska, pujarin. A ver, atengach repita. Claro pues. Yachtamanta, hermanos, uñupi, pericuanco yakuta. Pero con todo hay micro, trufe, ni así vamos. Manguera pichiamun cocina cama, chicamanta, una manaya capiminacho, ni llanta apamunañacho. Garrafa, ya, 10 garrafas, ya. Pero chay tukuywan mana ruwashanchikchu. Tata Dios kuyarikuchun kay punchaykunapi iglesianchikmanta. Tukuy ima patapikanchik. Tienen que aparatos en transmisión. Ni wasillapips jawarinkuchu wakanqa. Anchallaki. Tata Dios kuyarikuchun iglesiamanta. Ichakan iskayrayasqa karu llaqtapi kashanki iglesiaman rishankichu. Mayqan iglesiapi kashanki. Tata Dios manta karupi kay chinkasqa ovejita hina. Tashkiykuy kanqa mana ovejita hina punichu kanki, yuyayniyuq kanki. Mas kay Tata Diospaq iglesian maypicha Tata Diosta yupaychashanku chaypi uqcharikuy. Kawsariyta tarinki. Tata Diospaq bendicioninta tarinki. Chayta nispa kallpachaykamuyki. Chile suyupi, Jawa suyupi, Argentina, Brasil, maskay, maypichata Dios pujawashnin kashanku chaypi, uqchakuy, mana sapallaykaita tiwaqchu. Chayta nispa, Tata Dios manta mañarikusunchik, kay Tata Diospaq siminisqan, sonkukunaman chiyaspa, kutirichinanpaq wawashninta. Tata Dios manta mañakusunchik. Hanaq pachapi tiyakuq Diosniy tatay, kanqa kanki kuyakuq, munakuq, Acha, Santo Dios. Churiki Jesucristota kachaykamurqanki cruzpi nuqayku huchasapakuna wañunanpaq. Yawarninwan huchaykuta mayllaykuspa hanaq pacha Tata Diostawan allinchaykuchiwarqayku. Gracias Señor Jesús. Chinkasqa huchaykupi wañusqa kashaqtiyku kawsayta hiwaykurqayku. Gracias Dios Santo Espíritu. Yuyaychawayku kallpachawayku kaykama qhatikusunaykupaq siminisqaykita willaranaykupaq. Tatay, mayqa hermanosniyku karunchasqa kashanku. Mana iglesiaykipi uqchasqa ichapis wakin sapallanku. Wakinri iglesiapi ni ima ruwaypi. Tatay, kuyarikuy kay wasniykita. Hawa suyukunapi. Kawsayta masqarikuspa. Tatay, bendice chay llank'akuyninkupi. Bendice ipikuna kayllapi kashanku iglesiankupi. Qanta qhatikusuchunku tukuy sonqo. Tatay, siminisqaykipi niwayku qhipa p'unchaykunataqa ashka munakuychin kanqa. Qhipa p'unchaykunapi kayku. Tatay, kallpachariwayku kaypisi p'unchaykuna kawsayniykupi. Tukuy sonqomanta qanta qhatikusunaykupaq. Sutiykita yupaychariyta atinaykupaq. Gracias Tata Dios. Sutiyki yupaychasqa kachun. Wiñaypaq wiñaynintinkama. Mañarikamuyku Señor Hijo Jesucristo sutimpi. Amén. Amén. Señor, bendición palabra.